أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Maňa iman etgan, men äwetken peýgamberge ägeşken kişiler, sizler halaldan tapgan pul-maldan we biz sizlerge ziminden çykyryp bergen nerselerden sadiqa kılаңlar, naçarlardan sadiqa kılmaňlar. Sizlerge berilgen takdirdimi közüňlarni yumup durup aladigan derejedeki naçar nerselerni ilgap sadiqa kılmaňlar. Sizler özüňler elişni halamaydigan nerselerni qandaqmı Allahqa rava görüsüler? Bilaňlar ki, sizlerni rizıklandırıp keliwatgan zat Allah sizlerning sadiqaňlarga muhtaç emas. O zat hemme haletde maqtaşqa haqlyqdyr, medhiyege laýykdyr.